Jani bisa yang Jeneng pianak babu idiwu ne yani babu mapi teket kapinerakan idiwuni bisiang pesan idiwu medingkah muang malaksanengah jale malah padasin jelek kelawan melah untuk sandang patut idewe pedas pedasin pang sida janten jening sekan caneting kahe sekancaning pertingkasane lintang alep alon punika pinahen jening kewa kedadenanya pasti dadi kewa pesan yen konden pasti ben idewe ngerasanin jening sekancan tingkahe becik sekamaning parilaksane sane lintang luwih punika ne mangkin sida pausang bapa jening mana kata mejanten pisan yen sampun sida becik punika pangguhang idiwu tan urung punika pajang mangguh kebecikan ring jagati tanda ditagilan tulan jelek kelawan melah punika sing dadi nyen bakal tagih sing dadi tolak yen sampun sida panemayen tuara nyidayang kang kebin nenten persida pajang meangkepan yen sampun sida mungguing panemayan iraga pajang mangguh lega utawi sepet ento sing dadi tulak jening saing atut kadya geni lawan teja nenten sios
argamayang bapo sekadi kewentenan ide yang ageni kelawan dia punika jeneng awanan patut elingan punika awinane idewu patut elingang pisan pitekat bapene jeneng serta tebak tiring widih sekadi mangkin sekantune maurip iri-kiring jagati ninten cios setate iraga ngiring ide yang widiwasa jeneng bilang semang matri sandia ngerahina sanunggil semeng sampun sandang patut ngelaksanayang sembah pangubakti melarapan antuk terisan ma bersima sandang patut mesiram mekedas-kedas kala punika emang desida ning nirmale ragan jenenge rao kepikayun ide uninge dolorin ban kayun suci sapuni ketaler disampuni si detedas rumah seragan idiuni sahe kadulurin antuk pikayun idiuni sane ning nirmale jeneng mangdenesi ada kapanggo semang denirakan diuni mopari laksana utawi medingkah mang denenten dosa sane pangguhin idewu sane oge buatan nisanang patut saratang idewu nenten sios wantah kebajikane punika sane dah utama jeneng yen pacang no made malih yen dipit perade malih idewu mani wekas pacang nyerwadi eriki pinjagati benjang pungkur menados anak utama pemekas
mani wekas aragani deuni rikala idewo menarasti utawi nyerwadi malih mangda side dados jatme sane dahat mau tamu pisan cening